öğrendim gel. Çok onlar. Kohtet var güzel like. Şimdi vardı özler şurada asman narz oldu. Ne yapıyorum burada? Geliyor şuradan pazar açıyordur ama. Sen öyle pazara paranın odasında bu. Hazır karma bir mindile tüzügele tonkudu biroq. Bir çıkıp algandan keyin zor at bolup kalat eken. Ya bu göyle minilgen de. Oğa жаздан бери минилип жүрөт, койго минилип жүрөт. Ha. Katı minilip duruyor. Койдо жүрдү жазмай. Bunun jaşı ne olup kaldı hazır? Унан деп алган пышты дишин сүрүп атат да. Ha. Bıyıl ele algansın. Ооба. Erte düşkön kunan bolsa деле ошондой bu tişti go har kандай say öğretken, buz öğretken. Унан деп алган эмес. Ha. Kunan eken ne demek? Жаллап атты алиги өзү не деген бир нерсе деген атып балдар экен, эстен чыгып калды, анча уруп бербейм да. Жакшы аттын баласы деп келгенби? Ооба. Толук адресин ким билет? Düşene kavlet. Katırak nары ver şurada koy. Бирок оборот өзүн алып жүрүштөрү анан характери дагы жакты. Гидравлика зор. Жарым поворотка. Гидравлика дайыр. Мага бир какчы. Өзкен ака, жакшы экен. Бүтсө, күчүңүз жетсе тартың. Ал пайдаланын мындай, элге бирөөгө берсең деле мындай. Эгер өзүнө ишенген адам болсо жакшы экен. Анан жаш балдары эптей алгыдай эмес. Жаш балага кыйын ака. Чирагыраак адам болуш керек. Бою канча жыйып калат? Өлчөгөдүм вообще. 1.50ге чейин экен да. Ушундай сейрек. Койдо эле минилип жүрдү, эмеле келди. Тоолуу таза экен. Көп миндиңби? Жазы менен эле койго минилди. Алып келип бул жерге камап койгон экен бир. 4 экен, 3-өө кетти, буну кармап калды. Кыйрат деле бау көрөлө экен азырынча. Вообще баа көрөлө. Койдон кийин боюнча турат, бир жумадан өтүп калды. Нары бастыргын деле. Şu dayakları. Aralaş жерди kazıp basat. Az olup durup olmasa larin kızbal jendel olsa. Ha, Özkan aga. Ya kaça varsın? Sıra Başta aldı. Sonra. Berçe bu torç. Doğru da atma koyucu bu aynı. Jindike ne bro ha? Ne doğru des? Jindi doğru. Hazır mingende mınaka girip ketти de. Tonku. Ben non götürüyendeyim. Kaleye gel sen alkol alman nerede? Jolun sirip etti okşayın. Sinirden Allah şey. Ben bu onda sekir etmesin. Daha beni minde kotla var ama. Haligi 2-3 gün minilde turup kalsa şundan. Bilgende öyle çıkmaya koygan ekeniz. Düşman canыңla жүрүп turgan. Barak şey. Koynumdan saklap atmışım. Buyakta min dediler de birinci. Ondan keyin meni mindediler. Ya gelir katı şunday bro. Bir cuma minilbey kalsa bir Onu tonkup. dedi oşundaydı acılar. Videoyu çekildiler ki. 2 gün canlı orba basar. Bu tüyü jakşı atlarga barsa suraştırıp koyuş gerek eken ha? Düşenek yaxşı. Şundan soraş gerek ha? Ya öz negizi yaman aligine жоктан. Kolunu bilet ak. Sergey. Çiroq. Bu mындай kıl. Kolga jetelegenge öte joş. Kolga jetelep jerde olsаңчы. Алин süydüre oyun salıp nemesi yok вообще. Üstüne çıkkanda birok çiragırak adam gerek. 5-5 kapı. İçine çıtap koysan narjana keteveretkende başında düşüp kalbasan hele. Öz günde minsen unutmaser. Günü gelmişsen hem tünü içine yerler var. Hazır bu bası kança atasın? Basın o güzel. 150. Özüm daha öyle pul kalan. Aytım hoş kana. Kança kalgan ne? Sergey canına gel. Ben ötber deyin adam. Siz etber deyin. Ayımaz. Nonlar sastan. 150 bin sonra görtasın. Almaydın. Sallansa ola kaçak bana atmış şunday da. Almaydın satmayı var. Vurugan adam basacı görgende. Şundan tavaş gerek ne? Biraz üstüne çıkkanda en böyle orayıt var. Çıkıp algıysan da sen. Çıkar ya. Şeyin çıkastı. Düş binçi. O narra kalbarın dele. Oradan min be. Oradan min be. Ya verirken abi. İçine cıl. Jetile deyin lan. Ha.
Üstüne bastır da işte. Ооба. Ооба келгенде чыдап койсо жакшы ат экен. Бирок эми бир аттын характерин көтөргөн бар. Көтөрбөгөн бар да. Кичине жетелеп туруп минчи. Болду. Kokusu ne olsa kırdan toz oldular. Ha boldu. Zingene aytır. Жаныбар. Катуу жылкы экен, кайраттуу. Мына кунан. Эрте туулган Şunu ölçeyim. тайлардан экен. Тишин уже буза баштаптыр. Өскөн ака? Канча бересиз буга? Ben bana şey. Kaç öğrendim gel. Çok onlar. Oh tetro hazel like. Şimdi vardı özler şurada asman narza olur. Ne yapıyor bunlar? Geliyor şuradan pazar açıyor. Sen pazara param da olasın da bu. Эртең бе? Бүрсүгүнүбү? Мына базар алдыңа келди да. Şurada. Турабы? Hayırda soda olsa pazar o şeyde gel. Ne alasın? Kola tetrağını da ayıt gel. Sen de otan bak. Güzellik düşüp vereyim dedim. Kança şüphe veredin? Bilmem. Güzel gel. Parçası da al koyayım. Şeyim Altın işte öpünde de kalasın da mı bir şey daha aslında? Yok aka. Tura adam olasın da Koyun olsa. aka ne mal. İçine colbayıp vereyim. Boyu- Verem aka. 1.50'ge şey, 1.50 çıkıp kaçtı ele mümkün. Şimdi cing bana. Korkan yerine etme. Немеде? Жана адамды издеп табыш кыйын да, көргөн адам бирок 150ге кымбат дейт биринчиче. Анан жактырып, ооруп эле калып албаса кыйыныраак да. Kızıktan adam. Eme- Peki. Kanca Geç seni alay getiren bu anne. Karat dem kımmat ayıttı veriyor oyunu. Şu yaman kızı katlayım karatına. Jöndüle ektim aka. Hem o mallarda pazar sel bunları öyle. Az жылдан pazar 20-30 gün sonra kımbat pazar. Sultır karağında bu yıl ite var kımbat. Kanca asattım lan. Yani şu an gördün bile. Yoksa başı. Şunu hançı varasın ya bol. Tamam sen. 5000 dalaş atan laytçı 5000. Ооба, ошондой. Böyle бар. dayıp bayılım bunlar. Aka bunu çaman jete yok al de öyle. Yol koyup verem aka zakşıla. Kança? Minça vereyim aka. Denkçi baptır. Oldu. 105 bin son ver. Sonra. Mayda şurada kovan gelme. Hilal var aka. Ya pazara barsan bırak o pullar yok bırak. Кыйлалы бар деген. Сода, содадачы жанагы бирөөгө тарынып, мынча кылсам бербей койду. Же болбосо мынча берди, аз берип койду деген сөз болбош керек. Özün şuna sata koyarsın pazarda. Эч ким билбейт азыр аны канчага бүтүп, канчага сатышат. Satsan ben süynöm ya. Sen ha gönlünde salon ben yeter kılıyor Жакшы кылып айтты, пайдаланып ала турган кылып айт. 5-10 bin son taş atıran Allah ayıp ya. Oo. Çok emes kulağa şurgam sende. Sen narağım, sen ayıp Allah'ım bulan narağında payda olduğunu çalış. Dengel payda verin Allah. Doşum ne oldu? Şu an öte çağa geldi. Ne işte? Normal mi? Orta da. Var öyle mi? Var bir etrafı da. Niye alıtıram o? Veresin mi? Ki ayıp ne aldı anla. Onlara çal koydun mu? Yok, onu oturan ayıtır be. Yetten pazara varsan benim gönlümce satasın. Çabuk koy içeri. Yetten aka hali 105 liranızda al koyun değil mi? Ayarı varanda ben bilem kandak taşar. Alkalar. Bunlar uyumda turan için pul oldu hatta. Үйдө жакшы кетет го билесиң. O aka. Her yılda pazar gelip. Bir aksakalın üyünde 2 yol vardı. Ben attım 150 kere sorapmış. Ya o 150 kere ta geldi. 2 yol vardı veriyor koydu. 130 bin son var. Reza soradı pazarda. Benim gözümce. Giyin. Pazarda. 150 alsın. Dedi al bana. Beri begen yaxşı oyna. Жанагы бадан кызыганда бүтүргөн жакшы да ошон Son үчүн. yani bergin mi? Алла Таала Ben нарагын şu кошо an берет. pazardan kımbatıra kalsam alıvereyim ya. Filips sen cak olsun. Ta geldi. Beş olsam göz olarak satam da gel. Pazar yaparsam biliyoruz. Düşü senden ayıp ama.
Katılık kolay berişmiyorum gel. Şu benim ikinci yolu kolun armadan şöyle gel. İyisinden şöyle gel. Karaptan ne de veriyor bana. Örüktün tagında sodacak şöyle oldu. gel. Sizler örükten aracını Karatın alışlar. da Nereye su gelin? iç. Su var. Bir de karat soda var. Yok karatın veriyor olsun dedi. Kaç doğru? Aa, bol Kegle bütse bütüröyn. Andan keyin turgan bolboyt mындай. Kança ökam mындай? Örüktün tagında soda var. Bolboy Ha. dedim. Yavaş durayım. Çok onu. Jabıştırıp kança dedin? 40 tane. 140 mı? Siz kança verdiniz? 105 mi son benim? 105. Benim geldim 140 bin son, 130 bin son var. Bazar giltegen atlardı aldı o zaman. Kançamsa giltegen atыңызды салыңар aka. Жоқ тұра эле зато мындан көшү көп бир кызматты дадил кылат да мунун бар біз куржунар талбайт кезине Kuzunlar. бир күткөн адамга эле сатпасаңчы муну кызыккан адам эртең улак чабам аткылам деген адамга эле сатпасаң базар барганда бир тоо ташка же түз ташка жаш бала алып бере албайт да мен албайт Кандай баа болду? Ой пикирибизди жазып калтырабыз. Булардын содасы бүткүдөй эмес бирок. базарга чыгып турган мага чыгып турган берсең ал Өспүрүм экен. Өспүрүмдү күтсөң от болсо, жакшы от болуп калса, зор пайда кыласың. Анан жакшы болбой калса, бирок акчасына деле күйбөйсүң, чоңойгону калат. эки болчугам көз 5 сомдук бала эле кесип Өскөн ака кичине кошунганда, болду экен сен түш. майда шуга коюн экен 10 кой берсең Мына. андан 1 сом кошконго сат экен Болду, биягын мен деле тартпай эле коеюн. болсо боло берсин экен мына короодо пул болот бирок базарда экен 85-90 миң сомдук тай ушу реза барса 90 миң сомдук катылык кылып бере коюш Şart çiğ мүмкүн ketem aka bazardan. мына мен жаныңда болом ошол жерде Bunday dedim masa çeksin. Болду. Базар ушунчалык болот да. Assalomu alaykum. Кандайсыз? Жақсы. ошол жерде айтып алдым Жүз он. базардан 5 миң кымбат болсо майыл бер Мен аяктайын, тарта берген менен бүткүдөй эмес. билесиң ар базарга барганда